Мына бізге Күңілкәш фильмінің түп геройы Арслан Қырымсырым келген. Сен анда нендей рөлді ойнадың? Мен ойнадым түп рөлді Ямил есімді малайды ойнадым. Сенің партнерің кім болды? Тоже түп рөлді ойнады. Ол Марта Тимофеева Оксананы ойнады. Менің рөлімді. Жарай, молодец. Хәзер мен сені Амана журналы редакциясынан таныштырып өтем. Бөлмелер буйлап өтер. Мына біздің қаршыла баш мұхарир Сәлмен Ярмоллиндің бөлмесі. Мені қызық болға бір бөлмесін кіріп сығайық. Şimdi matır bölmeler şey. Böyle Amana jurnalına şimdi matır makal bilgileri, diplomları var. Kubukları var hatta. Kubukları iyi. Barıp tutup karagan kısati devletine. Barıp kara. Tutup kara. Kamış, kubuk. İyi tutup karaganmış. Bu ağır mı ne olur? Okuyabilir miyim? Kıybilen. Bunu былтыр aldık biz. Mına şimdi ağır mı kubuk. Şimdi matır kubuk. Kamış. Adrekkene altının var. Buna takla şimdi fiyal verdiler. Şu kubuk kapışıp. За честь республики. Mına şimdi matır bilmeli işler muhtıra bizim baş muharir. Bunda diplomları var. Şu ayda bizim verska kabineti var. Jurnalda şulay matır bitirip kalıp kalalar. Materialda huret koyalar. Teksti jurnalda niçik matır bitip urnaştıra. Mına bizim Artur Tapakov деген ağayыбыз бар. Şu matır bitirip kışlık, şulay bütün jurnalda matır bitip bibey, huretlerin teksti urnaştıra. Şunu Artur Tapakov деген ağay işley. Ayda kerip көрейік şunda. Şunda bizim jurnal kalıpqa halına. Jurnal bu kalıpqa halına. Tipografiyaga ketir aldına. Artur ağay şunda kompüterda şulay turib хаталарын түрәтә. Һәрбер битте матур итеп урынлаштыра. Ябай гына текст ала. Ул текстка нинди хүрәттәр куярга кирәк икән дип уйлай да иң беренче. Шундай хүрәттәрен урынлаштыра, текстты куя матур итеп. Шуннан кирәкмәгәнне алып ташлый баш мөхәррир. Охшамаһа. Шулай хаталарын карайбыз. Şulay işleydi. Kompüterda asıp kuratangmı? No, hәзер. Mına hep 9-nчы sahanda işlep yatabız әле. Mına şunday. Mına baş işletmek әле işlenip bitmegen. Mında materialda koymagan әле. Mına şunday. Orundar. Mına әле 9-nчы sahanda iň birinçi bulup yeni kuren. Әле тоғып етмеген журнал, 9-нчы сахан. Әле уже көрген. Шулай. Хәзер безнең бүлектәр бар. Һәрбер бүлек үзенә кирәкле материал яза. Безнең мәктәптәр бүлегенә кирип сыгайык әдә. Мәктәптәр бүлегендә безнең Миләүшә Баегетова апа эшләй. Mına Mиләүшә апай. Һаумыһыз Миләүшә апай. Һаумыһыз. Кандай кызык? Хәлдән һәйбәт. Мына һиңә кунакка килде Арслан. Бик һәйбәт. Үзеңнең яшең белән таныштырып китәһең инде. Әйдә монда Миләүшә апай ергәнә утыр. Мин мәктәп тормыштан бардыммы? Мәктәпкә ике көндән барам. Нидән һәйбәтсең? Мин алып барган
биттер кыдыгла болса, соңки биттер турмуш турында ядам. Балалар исип укый. Битте лайфхактар, пара окуучулар үчүн кыдыклы маалыматтар бар. Баралар мал журналында бар һәм алар бойга хеңеле бик кыдыклы булыр һәм файдалы булыр дип ышанам. Шулай ук мен алып барам журналдың орта бетинде Aman yıldızlı ötüyen kuran var mı? Çocuksa. Allah bu himden falan başkası var. Başına. Giden belki şöyle mi? Burası. Şöyle bilen halde. Şöyle bir jurnalda. Matematik maşını var. Sıvara Artur'a gayet halde bayağı kurup gitken. Bunlar şu maşını. Maşınları takıp vardı yapıştırıp kolleksiya işler var. Kolleksiya amana jurnalı yazılgan ay hayın hine yangi maşına kelip turar. İyi, şunu tağıla. Saytlar bana işleyip Amanat saytta var. Ama saytlar var, kontakt belenişte saytında özünün Türkçe'ler var. Ana o Türkçe. Onda 7220 kişi var. Şu an burada Instagram'da var, Anna Klasikla var. Hem Facebook'ta hem böyle Amanat YouTube kanalı var. Benim de YouTube kanalım var. Arslan. Evet, bir podcast gerek. Bir podcast gerek. Arslan, senin kubik kırpıkların getirdin mi Ali? Mında getirdin mi? Yok. Annesi kim şolay yetişkin aytıp, çirkinine aytıp kubik kırpıklarından kullarına kudda ermenisik öğrendin şunu. Tavda öğrendi YouTube'da benim atayım. Şundan öğretti beni. Hem beni öğrendim. Daha головоломкаларын. Annesi yaşın yanında kubik kırpıklarından işlegende. Уже 3 yıl. 3 yaşın. İstiyor kız. 4 yaştan bir kan evet. 4 yaşta iyi başladım. Barmaqtarың jähetkene men YouTube kanalımda kirip qarap sıqqanym senin işleringde. Mening көзüm eğermey senin barmaqtarыңa. Şuna men öğrenirge dep uylanım da mening barmaqtarыңa көз eğermegis öğrene almadım da koydum. Senin atlanları YouTube kanalı var. Biz oğa ıslak istendik. Her olacak ve hatta masterclass. Несе киерга обычный кубик рубрикаты. 4 yapılanı. Ай, ол СКС. Менің ең яратканым ең Katmarlığı, наверное. yok самый лучший. Bu самый лучший video ошо. Иә. İyi başlayalım herhalde. Ana barmaqtarың деп сен ялбырап. Marata gayretten bu ise kuyuyor. Мартына öğrettim. Хәзер ул даже спит көбірші менің қалышы. Benim YouTube kanalım ismen isik asıga Arslan Kırımsıkın. Rusça. Арслан Крымчурин. Arslan Kırımçörün tiplerine göre YouTube kanalımda yazdım. Bütün. Нисә минут китә бер кубик тәйяр, менә ошо үс якланы. Менің Секунд, наверное. Секунд там. мировой рекорд 2 секунд. 2 секунд мировой рекорд. А мен егем 36 секунд менің личный рекордым. Ага. 36. Ой, мен әйтем дә моны күп ермәем йыганда, шулай раз дейһә, йыйып алга күп. Монда шулай дәрәм икән. Йыган вакытта, йыганнар. Шулай. Шулай итеп Арсланның оның нисә кубик йыган, кубик йыган оның YouTube каналынан күрергә карарга була. Biz her birlikte tutarga geldik, şulayma. Ardından biz dost oluruz diye başına dedim. Mart'ın da bakma belki YouTube'da görür ve dizi edip
Атландың дәрістерін kullanğanın. Мен артынан аманат журналын ұмытмайын да яшырақ келіп бері бірге. Ярай. Мына қазір сентябрдан берің аманат журналына yazылу кампания башлана. Мен өзіңе обязательно аманатқа yazылып қоям. Ярай. И достарың ала өйлі. Әйін менде бір тілектерің бар ма аманат журналына қағылышы? Әйін тілектерің. Мына республика балалары хіне қарайтын оқысылар. Arslan Aman jurnalına hindi tilekler tilerini. Bana bu jurnal bitap, hinin hem şef yigitler, şef kızlar üstün sayarlar. Hin şul kızlarga hem jurnalga, kızlarga, maaydarga hindi tilek tilerini. Jurnalga Jurnalga da hin şu jurnalda okugan kızlarga, maaydarga nime tilerini. чтобы ular оқығанда бик қызық оларға бұған һәм чтобы ол журнал оқыны көп кіші чтобы шул журналды оқыны весь Башқұртстан. Молодец, aferin. 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 Ey молодец.